Hashize imyaka myinshi abantu bagerageza uburyo bwose bwo kongerera ingufu ubwenge bwabo, intekerezo zabo n'ubushobozi bwo gutekereza ibishya bakoresheje ibizwi nka nootropique. Byitwa kandi bikangura kwibuka. Ubundi iyo unyweye kafeyine ni ubwoko bwa nootropique ubufasha. Kafeyine irakangura kandi izwi cyane ku ngaruka igira ku kuba maso. Ariko imiti y'ubwenge itari buri gihe imiti yo muri za farumasi igenda ikundwa kurushaho. Ubu hari isoko rinini ry'imfashandyo zigurishwa kenshi ziba zitaremejwe n'abaganga kuko zifasha imitekerereze no kwibuka. Abantu bamwe bo mu buryo butemewe bashaka ko babona imiti nk'iyo yanditswe n'abaganga nka modafinil mu kugerageza kongera ingufu z'imitekerereze mu kazi cyangwa mu masomo. Ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka wa 2017 bushingiye kuri Global Drug Surgery bwerekanye ko 30% by'abanyamerika bari barafashe ubwoko runaka bw'imiti y'ubwenge mu mezi 12 yari ashize, inyongera ya 20% ugereranyije n'umwaka wa 2015. Ubwo bushakashatsi bwerekanye kandi ko atari bo bonyine ko kwiyongera mu gufata bene iyo miti kwari kwarabonetse i Burayi hose. Ariko si imiti irakora koko? Ese n'izihe ngaruka zayo? Biratangaje uburyo tuzi bishya cyane ku bwonko bwacu, ariko icyo tuzi ni uko ubwonko ari systeme ifite ukuringanira kw'ingufu kwihagije cyane mu mikorere yabwo. Ariko kukuringanira ni kungana kuri twese, buri wese afite uko. Ibi ni ibyemezwa na Hanek Den Oden, umuhanga muri Neuroscience Cognitives muri Dondas Institute of Brain Cognition and Behavior muri kaminuza ya Radboud mu Buholandi. Laboratoire ye yiga uko imikorere y'ubwonko bwacu n'uburyo mu kanya runaka igena uburyo dukora cyangwa dusubiza ku bintu. Madame Hanek ati, modafinil iri mu bwoko bw'imiti ikangura ubwenge, psychostimulants. Izindi ngero ni nka methylphenidate na amphetamine. Iyi miti yose muri rusange yongera ibyitwa dopamine mu mikorere y'ubwonko. Dopamine ubusanzwe ikorwa n'ubwonko maze bukayikoresha mu kugeza ubutumwa mu turemangingo runaka mu mubiri. Igira uruhare mu buryo twumva ibyishimo, ikagira n'uruhare rwihariye mu buryo umuntu abasha gutekereza no gutegura. Igipimo kiri hejuru cya dopamine cyongera ubushobozi mu gice cy'ubwonko gihuzwa no kugira concentration mu gutekereza. Urugero, dopamine ifasha cyane abantu barwaye ADHD, indwara zo gucika intege mu gutekereza. Ariko mu buryo butemewe, imiti yongera dopamine ishobora no kugera ku bantu batayandikiwe n'abaganga. Dr. Hanek ati, mu nyigo zimwe ziheruka twize uburyo psychostimulants zitera gufata ibyemezo runaka mu rubyiruko. By'umwihariko twize kuri methylphenidate, umuti ushobora kubuzwi cyane ku mazina ya Ritalin cyangwa Adderall. Ibyo twagezeho ni uko yongera ubushobozi bwo gukora ibikorwa by'inyongera. Icyo dutekereza ni uko ubwo bushobozi buba buvuye ku muhate w'imiti. Ariko Hanek aburira ko gufata iyi miti utayandikiwe na muganga ari akaga ku bwonko. Ati, imiti yose igira inkurikizi zayo, niyo mpamvu ihabwa abayandikiwe na muganga. Urugero, tuzi ko psychostimulants zongera umuvuduko w'umutima, kandi ibyo bishobora gushyira mu kaga abantu bafite ibibazo by'umutima batari banazi ko bafite. Iyi miti kandi ntabwo ikora kimwe ku bantu bose, bamwe irabafasha abandi ntigire icyo bamarira. Hanek yongera ko nta bushakashatsi burakorwa ku ngaruka z'igihe kirekire zo gufata psychostimulants ku bantu basanga mu buzima bwiza. Gusa ko ikizwi ari uko kongera dopamine mu bwonko bishobora guteza ibibazo mu gihe kiri imbere. Ati, aha turavuga ku kuringanira kw'imikorere y'ubwonko bwacu. Iyo uhungabanyije uko kuringanira wongera dopamine, ubwonko mu kwirengera bushaka kugarura bwa buringanire bugerageza kugabanya uburyo uwo muti ukoraho. Ibi bituma uko ugerageza kugira dopamine isanzwe ukoresheje imiti, ubwonko nabwo mu kugerageza kwirwanaho, maze umuti ukageraho uhinduka imbata y'imiti yongera dopamine, kuko ubwonko ntabwo buyakira neza iyo ukoresha imiti yongera dopamine. Ariko kongera ingufu z'ubwonko bwawe ukoresheje imiti, ukwiye kuzongera ukoresheje uburyo karemano nka meditation. Meditation irafasha cyane mu kongera ubushobozi bw'ubwonko kuruta gukoresha imiti nka za dopamine twari tumaze kubona. Larry Santos, umwarimukazi wa psychology, imitekerereze n'imyitwarire y'abantu muri kaminuza Yale muri Amerika, avuga ko kimwe mu biranga kiremwa muntu ari ugutekereza ku bintu byinshi kandi bidasanzwe.
Madame Santos ati ubushakashatsi bwerekana ko igikorwa cyohereje cyo kwiyumva no kwiyumvira meditation kimaze iminota 10 buri munsi gishobora kugabanya ibikorwa bya bimwe mu bice by'ubwonko biba biganisha ku kubunza imitima. Bityo igikorwa cya meditation gihindura rwose ishusho y'imikorere y'ubwonko bwawe. Ubundi kuki mu mutwe wacu hari igihe bimera nabi? Madame Santos asobanura ko ubushakashatsi kuri ibi bwerekana ko iyo roho yawe iri kubunza umutima bishobora kugutera kumererwa nabi. Igitangaje muri byose nuko nta na rimwe umuntu aba atekereza wese ngo yishimire ibyiza bitoya mu buzima afite nk'uko bikwiriye, nk'uko kuba warya ikintu kiryoheye cyangwa kuganira n'inshuti. Santos yongeraho ko igikorwa cyo kubunza imitima n'intekerezo kigabanya rwose kumererwa neza kwacu. Santos avuga ko ibikorwa nka meditation ari ingenzi cyane kuko kimwe mu byiza byayo ari ugutoza roho yacu kunezererwa ibyiza n'ibyiza bihari, kubibamo neza kurushaho uko bisanzwe. Ati meditation ntabwo irangiza gusa ibitameze neza mu mutwe, ahubwo inakomeza amahuriro atandukanye y'ubwonko, ikabuhuza n'ibiriho ako kanya, ikaburinda kujagarara no kujarajara. Ubushakashatsi bwakoze mu mwaka wa 2008 bwerekanye ko abantu bakoze meditation mu gihe nibura cy'ibyumweru 8 bari babayeho mu byishimo kurusha abatarayikoze. Meditation ntabwo ifasha gusa kuryoherwa n'ubuzima. Ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka wa 2013 na kaminuza ya California bwerekanye ko isomo rimwe rya meditation rifasha kuzamura umusaruro mu bizamini byo mu ishuri. Hari izindi nyungu nyinshi zayo nk'uko bivugwa na Santos. Ati yongera concentration, ifasha kwibutsa no kwibuka, kandi igira ingaruka nziza ku mubiri. Ishobora gutera kongera ubwirinzi bw'umubiri no kugabanuka mu gusaza kwabwo. Niba hari ibyerekana ko meditation ifasha mu mikorere y'ubwonko, umunezero, ubwirinzi bw'umubiri ndetse no kugera kuri ADN, byaba ari ugukabya ko kuvuga ko uyu ari umuti mu mibereho ya muntu. Santos ati twebwe abahanga muri siyansi twibanda ku byerekana ko bifite izo nyungu byose, ariko meditation isa naho ari kimwe mu bifite inyungu zikomatanyije kurusha ibindi. Nk'uko bigaragara, meditation ni umuti ukomeye cyane mu kongera ubushobozi bw'ubwonko bwacu mu gutekereza neza. Mbashimiye ko twabanye muri kino cyegeranyo. Nitwa Charles Gahigana, kanda subscribe, ukore like, comment na share. Tujya tubana mu bindi biganiro. Hasta la vista.